σε μία δήλωση με σημαντικό πολιτικό βάρος, ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο αναφέρεται σε χρηματοδοτούμενη παρέμβαση από το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών με στόχο, όπως υποστηρίζει, να επηρεαστεί η πολιτική κατεύθυνση της Σλοβακίας κατά τις εκλογές του 2023. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσω ενός οργανισμού διατέθηκαν 10 εκατομμύρια λίρες για τη στήριξη πολιτικών ακτιβιστών και υποψηφίων που πρόσκυνται σε προοδευτικές δυνάμεις εις βάρος της σοσιαλδημοκρατίας και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το δημοσίευμα στο οποίο στηρίζεται η καταγγελία αφορά αποκλειστικά τη Σλοβακία και τον ίδιο το Φίτσο, γεγονός που κατά τον ίδιο γεννά ερωτήματα για τον στόχο της παρέμβασης. Ministerstvo zahraničných vecí Veľkej Británie ešte v roku 2020 podpísalo dohodu s agentúrou britskou v objem 10 miliónov libier. Táto agentúra mala vyhľadávať influencérov, politických aktivistov v krajinách strednej a východnej Európy a ovplyvňovať dianie v týchto krajinách. Avšak článok, ktorý bol zverejnený, hovorí len o Slovensku. Hovorí len o smere sociálna demokracia a hovorí len o Robertovi Ficovi a hovorí len o poslušnom Slovensku, teda o progresívnom Slovensku, o nikom inom. Čiže to, čo tak strašne píšete veľmi radi, že vraj Ruská federácia chodí a zasahuje do volieb v iných krajinách, bez akýchkoľvek dôkazov samozrejme. Máte dnes na stole náš spojenec v Severoatlantickej aliancii, náš spojenec financoval na Slovensku cez agentúru skupinu nominárov a politických aktivistov, ktorých úlohou bolo v parlamentných voľbách v roku 2023 poškodiť opozičný smer slovenskú sociálnu demokraciu a pomôcť progresívnemu Slovensku. Dámy a páni, toto je jednoducho tak vážna vec, že stáva sa to pre nás moment, ktorý budeme mať všetci zavesení na našich nástenkách a budeme sa mu venovať na dennej báze.